سير نعم المولى سير نعم المولى ونعم المولى نعم الدين يا كانوا dengan sampai di nasional dan sampai masalah saladin. Pagi hari ini, yes. Siap-siap kalau jauh, Korea. Bahagia hari ini, yes. Siap melejat, Korea. يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتأمل يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتأمل يا محمد خاف من الله يا محمد مو هذا الله يا محمد خاف من الله يا محمد مو هذا الله عيوني محمد قلبي محمد يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد يا محمد خاف من الله يا محمد مو هذا الله يا محمد خاف من الله يا محمد مو هذا الله عيوني محمد ويلي محمد يا محمد شنو ذنبي بين عداي وترميني يا محمد شنو ذنبي بين عداي وترميني وتدري النار اللي بقلبي تجويني وتاذيني وتدري النار اللي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada tuan rumah yang begitu ramah, begitu luar biasa menyambut kedatangan kami dari Bandung. Grup An-Nihayah, pengajian An-Nihayah Bu Haja Nur, dan juga sebagian pendengar radio Dahlia FM tentu saja. Bahagia sekali hari ini kita dapat bersama di acara silaturahmi halal bihalal di kota Cianjur yang sering saya lewati kalau ke Sukabumi ataupun ke daerah Cianjur Selatan sana. Baik, segera kita mulai Ustadz ya, karena kan mau mepet salat zuhur pada siang hari ini. Ibu pembawa acara, mohon maaf saya harus banyak belajar dengan kekuatan power ibu, kayaknya pemain teater tadinya. Baterainya alkalin ini mah. Luar biasa. Kita punya ada jargon, punya tagline kalau di radio itu punya Bapak yang terhormat ini. Bahagia hari ini? Yes. 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 Apa Bu? Jurasik. Apa? Jurasik. Jurasik itu singkatan. Ju-nya jujur, ra-nya ramah, sik-nya asik. Orang ramah, pasti. Kalau kita bergaul dengan orang jujur tapi tidak ramah, asik tidak? Kalau kita gaul dengan orang yang ramah tapi tidak jujur, asik tidak? Yang ramah, jujur ramah baru asik. Makanya KKRN ini jangan sampai hilang. Yang pertama tadi jujur. Kita ini harus jadi orang jujur.
Muhammad